Thutha wa kung'ethiria gwikira kirore mutaratara wa watho uria wendekithitie gutirio kwa igoti ria VAT indo-ini cia maguta na miaka 2 na kucokia mbunge-ini. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni ahiukire gutariria gitumi kia ikinya riri riake kuri Akenya, makiria thutha wa gukorwo riuragite mwihoko wa kuhutha kwa garama ya muturire. The Finance Bill 2018-19 brought to me yesterday fell short of this threshold. It protected the status quo and sacrificed our bigger vision. It took the easy path instead of rising to the challenges of our time. It was good politics, but bad leadership. President uria wariirie bururi kuuma thingira-ini wa iregi guku Nairobi ambiriirie ndomereri yake na gutariria kiheri kia mitaratara itiganite ya uthii wa na mbere na iria kinyanire rungu rwa thirikari ya Jubilee, ari hamwe na waki wa mabarabara, githomo gitari marihi, thabari cia ndege cia imwe kwa imwe gatagati wa Kenya na Amerika kumana na kugacira gwa kiharo kia ndege kia Jomo Kenyatta, reri ya SGR ndomwe na urigitani rungu rwa NHIF hamwe na mangĩ. Maya mothe President agitariria ugite makinyanire kumana na uhuthiri mwega wa kigina kia mũingĩ na hatari kuongerera magoti ihinda-ini riu. And this means that I must make a delicate balance between short-term pain and long-term gain. Fellow Kenyans, we have a country to transform, and we must make bold decisions to achieve our vision. Na thutha wa gucokia mutaratara wa watho wigi igoti ria VAT kuri bunge, riu bunge gukorwo na mweke wa gutabania mogaruruku maria mendekithitio ni President ma kunyihia VAT no kuma gicunji gia 16 hari igana nginyagia gicunji kia 8 hari igana kana kuregana na mendekithia macio kaimana. I have proposed as part of my memorandum to cut VAT on petroleum products by 50%. Meaning from 16% to 8%. Riendekithia riri ringikinyanira ni kuga bei ya petrol igigwa kuma ciringi 127 nginyagia ciringi 118 nayo dithuru igwe kuma ciringi 115 nginyagia ciringi 107. Just as business owners took the new VAT rate as an opportunity to increase the cost of goods and services, I expect them not to take advantage of weary Kenyans and to lower their prices commensurately without any delay. Undu uyu na kuri guo amukiritwo na njira itiganite na Akenya kuma ituri itiganite cia bururi. Bado no twende thogora ucio wa maguta unyianyihie na muno muno ucoke ona hari urari kana the umakiri 118 na ithio tuli andu anduthire twiahinyiriria vio obra mabati magwe vio tondu nginya kwa turukana ri kwina maguta na matiratuteithia na mahuthiro maria mangi marahuthirwo ma thirikari marekareko nigetha mbeca icio cione cio irabatarana. Ona thengia wa riendekithia riri ria thirikari kunyihia VAT ya maguta na gicunji kia 50 na igana gukorwo rirutite kamweneni ka maundu kugacira kuri Wanjiku wa kwiyumiria nete Akenya no megucungiriria kwenyitia muthiorio na makiria riri thirikari irongoreirie kungania kigina makiria. Ngiribotera Kameme TV, jitagwo Mwaura wa Gunya.